Ngawuthi on behalf of i-Football Association yaKaNgwane siyabonga kakhulu ngalomsebenzi lesikuwo lamuhla elangeni lesithathu uqalile lemini lesine uqalile lo msebenzi sende workshop banvana bafundziswa ngokudiphatha bafundziswa nangemjovo ukuthi umcokangane empilweni sabuya sadlala tikolwa badlala bolangeni versus bolobamba lamuhla ke sengumcimbi lomkhulu ngako bantwana bagcwele la sina 370 webantwana bonke badlala ibhola lo grassroots sikubona ke thine as i-Football Association yaKaNgwane kuyinto lenhle lena kungumliba futhi lo yembili nesiswathi siyasho sithi inkunzi sematfoleni siyabona ukuthi lapha sizabathola abadlali bakusasa babomake sizabathola abadlali bakusasa babobabe sibonge kakhulu kubachasi bethu shothi ngikhafu loyo sibonge kulabanye abachasi bethu bengiUEFA labanye abachasi bethu bengiGavi vaccine bese siyabonga tikolwa sibonge batali sibonge bothishela sibonge bokhochi labasibambisile.